Današnju priču o crnogorskoj poljoprivredi i njenim šansama u Europskoj uniji počet ćemo maslinarstvom. Prije svega zato što je ta tema aktuelna, naime upravo je u toku berba maslina, a i zato što je to jedna od naših najtanjih grana, a ujedno i jedna od najperspektivnijih. U Ulcinju smo posjetili porodicu Kolari koja ima zasad od oko 250 maslina i pogon za najsavremeniju proizvodnju ekstra djevičanskog ulja koje jedino može biti konkurentno evropskim uljima. Porodica Kolari je ove zasade i modernu uljaru dobila preko Midas projekta. Naše maslinarstvo ne zadovoljava. Ljudi se nisu dovoljno posvetili njima i nismo na nekom nivou. Dočim u okruženju ljudi više pažnje, više volje, više valjda i subvencija ili tako imaju i oni su mnogo više postigli u svemu tome. I u kvalitetu ulja, i u broju zasada, i u njezi, i u brizi oko maslina više posvećuju pažnju. Hoćete li se snaći na ovoj evropskoj konkurenciji? Pa, ako se mi svi ovi ulčinski i crnogorski maslinari udružimo, uradimo to po savjetima i da postignemo određeni standard, zašto ne? Mi imamo odlične sadnice, odličnu vrstu maslina koja može sigurno da konkuriše i da bude zadovoljavajuća tim evropskim propisima. Odavde ćemo se malo zaputiti u susjednu Hrvatsku, gdje je maslinarstvo puno razvijenije. Idemo na otok Korčulu do mjesta Vela Luka, koje je nekada u Velikoj Jugoslaviji davalo nešto oko 10% maslinovog ulja, što je zaista impresivan podatak. No Korčula je bogom dana za ovaj vid poljoprivrede još od antičkih vremena. Vela Luka danas ima oko 150.000 stabala maslina kojima se bavi oko 1000 domaćinstava i imaju 10-tak najsavremenijih pogona za preradu ekstra djevičanskog ulja na kome evropsko tržište strogo insistira. Vela Luka je najzapadnije mjesto na Korčuli, idealno je za uzgoj maslina, ima lijepu rivijeru, pa pored toga ima i jako razvijen eno i gastroturizam. Evo nas najzad na Korčuli, u mjestu koje se zove Vela Luka, čuveno po dobrim klapama, sjajnim muzičarima kao što su Jasna Zlokić, Meri Cetinić i nenadmašni Oliver Dragojević. Ovo iza mene mu je kuća, tu preko puta su mu galebovi, a na 500 metara odavde živi možda i najbolji proizvođač maslinovog ulja u cijeloj Hrvatskoj. Zove se Fanito Žuvela i počet ćemo da ga upoznamo. Šior Fanito nas je odveo u svoju uljaru i pogon za preradu, koji je doduše mirovao jer je bio jun mjesec. Sa ponosom nam je pokazao brojna svoja međunarodna priznanja, a potom smo se zaputili u njegov maslinjak gdje smo i razgovarali. Gospodine Žuvela, već 20 godina ste registrovani proizvođač maslinovog ulja. Recite mi u kakvom momentu vas je zatekao ulazak u Europsku uniju i kako ste vi to primili? Da li vam je bilo nešto bolje ili gore od toga? Interesantno. Zatekao nas je, baš smo bili spremni. Baš smo bili spremni za sve. Jer smo cirka 20 godina kreirali kompletno gospodarstvo, kreirali smo brand, stvorili smo brand maslinovo ulje Torkul. Torkul je bio prvo zaštićeno maslinovo ulje u Republici Hrvatskoj od kad se uvodu neka statistika, zapisi ili što ti ja zna. Čak su svojevremeno meni govorili da niti nema zakona po kojemu se to ulje moglo registrirati, zaštititi, tako to. Međutim, ja sam zna da postoje ti zakoni, ja sam zna da taj zakon je u primjeni, ja sam zna da je to jedini put kojega ja treba, nažalost, da ga treba ja učiniti. Bilo bi bolje da ga neko napravi prije mene, ali s obzirom da je uljarstvo Hrvatske bilo u tim trenucima, mogu reći slobodno devastirano. Gospodin Fanito je dakle imao viziju uspjeha. Za početak je želio da se registruje jer je znao da će doći propisi pod kojima će moći da koristi dobre kredite i svoj proizvod plasira bez ikakve zebnje. Crnogorski maslinari sada treba da prate ovakve primjere. O tome govori predsjednik Barskih maslinara. Pa prvenstveno da bi maslinari iskoristili pomoć koja se pruža fondom IPARD Like i agrobudžetom, neophodno je da se registruju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja kao maslinari. Ta procedura nije komplikovana, dovoljno je da maslinari dostave posjedovni list o imovini i da ispune jedan upitnik. Također, da bi maslinari često kažu da nemaju dovoljno sredstava da bi ušli u projekte,
ali tu je i investicioni razvojni fond koji je spreman da kreditira investiciju maslinara i to pod jako povoljnim kamatama od 3,5%. Čak na sjeveru gdje su da kažem više uključeni u te projekte, te kamate su i manje od 3,5%. Isto tako dobro bi bilo i da se maslinari udruže, da svoje sitne posjede ukrupne kako bi zajednički mogli da konkurišu za eventualno recimo neki mlin za preradu ili tako nešto, pošto bi za jedno maslinarsko gazdinstvo možda mlin za preradu bio velika investicija i nepotrebna, ali ako bi se udružili 3 ili 4, 5 maslinara, to bi bilo dovoljno i mogli bi da proizvode svoje vrhunsko ulje pod sopstvenom kontrolom, da kažem. No, kod evropskih kredita postoji jedna bitna razlika na koju ljudi iz nekadašnje naše ekonomije nisu navikli. Na primjer, ne može se uzeti kredit za traktor, a kupiti auto. Kontrole po tom pitanju su rigoroznije, što je naravno razumljivo. Postoji, sigurno da postoji, znači u samoj proizvodnji ne postoji, u samoj proizvodnji za sad. Mogu reći da postoji u samo u jednom dijelu, što recimo masa osjeti da se više kontroliraju se posjedi. Nedavno su nama baš bili iz inspektorata poljoprivrede gdje su kontrolirali posjed, da li se zemlja obrađuje, u kakvoj fazi, tako to. To je za mene pohvaljno i u redu. Za mene osobno. S obzirom da vidite vi nas sami kako je naše imanje, da imanje je veliko, to je sve u našem vlasništvu i ono je uredno, sređeno je sve. Tako da mene to imponira. Onda su me zvali da bi došli kontrolirati uzorke, da bi uzorkovali ulje iz magazina kojega imamo mi. To je isto mene super. Jer mi nemamo šta skrivati, mi se ne skrivamo, razumijete? To je ja sam čitavo ovo vrijeme, minulo vrijeme i za mene, ja sam uvijek transparentan. Želim biti transparentan i želim da ljudi koji konzumiraju naše proizvode, mi ih hranimo. I još jedna dobra stvar koja je bila, naime, do ulaska u Europsku uniju, mi smo pri izvozu naših maslinovih ulja u članice tadašnje Unije, mi smo imali probleme. Mislim, probleme, ako se to može nazvati probleme, treba naći špeditera, treba naći carinika, izvoznika, uvoznika, sila tih papira, euro palete, euro kamione, svašta nešto. Onda devize, kupi devize, a sad toga nema. Sad je to sve, ide izvoz, recimo za Luksemburg ide izvoz klasičnih otpravnica. Tako stvari stoje sa maslinarstvom u kome treba dobro da zapnemo i organizujemo se. No, da pređemo malo na Pelješac, također poznat po turizmu, ali ovoga puta bavit ćemo se stočarstvom u službi turizma. Joško Antunović u kontinentalnom dijelu Pelješca, 10 kilometara od mora, sa familijom drži farmu od oko 300 ovaca i koza. Dugo godina je radio kao mesar i odatle nosi naziv Mesko. Mesne industrije su ga davno ostavile za sobom, pa je prije 15 godina odlučio da napravi restoran sa striktno domaćim proizvodima. Poljoprivredno-turistički. To je poljoprivredno-turistički krug. Tako da svoju proizvodnju plasiramo i prodajemo sve u našom konobi. I tu mi ništa drugo ni ne prodajemo, nego samo naše proizvode. Od vina, od drugih likera, od suhomesnatih proizvoda i kasnije do mesa svježega, u stvari pečenoga. No, Joško je čovjek sa vizijom. Ono što ga još odvaja od ostalih jeste farma od čak 80 magaradi ili tovara, kako kažu Dalmatinci, i jedan izuzetan proizvod, magareće mlijeko koje je magnet za strance. Magareće mlijeko mi imamo cijenu od 200 kuna, to je... Koliko eura? 30 eura, malo manje od 30 eura. Za koliko mlijeka? Za litru. Za litru, pa ja sam najjeftiniji u Hrvatskom zato što imam puno mlijeka, imam puno magarica, imam veliko stado. A njihova najveća karakteristika je njihovo mlijeko koje je posebno. To je mlijeko isto kao ženino mlijeko i isključivo se pije sirovo. Ne smije se kuhat jer kuhanjem se ubijaju sve njegove vrijednosti. I najbolji je lijek još za plućno-dišne stvari, tako da za suhe kašljeve i druge stvari koje imaju, ljudi nam se obraćaju i mi im to freško mliko dajemo. Može ono se i ledit, samo se ne smije kuhat. Kakav je
ponašanje prema njima, tako se i oni ponašaju prema gazdi. Ako si prema njima fair, ako ih hraniš, ako ih ne tučeš, ako ih ne izrabljivaš, onda su i oni prema tebi fair. Ako nisu, onda su problemi. Ali više puta oni nisu tvrdoglavi, to su samo priče da su oni tvrdoglavi. U Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede Joško Antunović je pravi hit. Svojim poljoprivrednim i turističkim gazdinstvom odavno je stekao zavidnu reputaciju. Dok smo još bili kod njega, pripremao je papire za IPARD kredit kako bi dopunio svoju mehanizaciju. Njegove iskustva sa Europskom unijom su pozitivna, kaže, no Joško nije baš najzadovoljniji načinom na koji se Hrvatska spremila za pristup i nova europska pravila, pa je rekao par dragocjenih savjeta iz svog ličnog iskustva. Najprije trebaju biti ovi koji vas budu zastupali u Europskoj uniji, oni moraju biti upoznati sa situacijom u Crnoj Gori. To naši nisu bili upoznati, zato se puno dogodilo pogrešaka. A što se tiče, oni će vam vrlo rado pristati na sve vaše tradicije. Oni neće, Europa, ne samo naši, to trebaju njima reći, da ako vi imamo neke običaje, što mi rečemo običaje, tradicije, da oni to neće uopće ukidati, ali njima neko to treba reći o čemu se radi. O svima našima tradicijama i običajima, a onda, to je sad problem. Šta bi preporučio? Treba ostati u proizvodnji i mi ne možemo isto ko ni vi njima konkurirati u proizvodnji umjetne hrane, ali možemo konkurirati u proizvodnji prirodne hrane. Mi tu moramo zadržati, tu je i Hrvatska pogriješila što nije ostala i mora ići na proizvodnju prirodne hrane. Što više, bez te kemije, bez tih sastojaka, što manje kemije, što više prirode. I to je dobra stvar, a pogotovo kad se to plasira u turizam. Jer sve više i više ljudi hoće to prirodno. A vi to morate imati i vi morate ostati na tom proizvodnji. Manje su količine, ali se zato više su cijene. Jer Europa to štanca hranu od mesa, od svega, ali nije to kvaliteta naša. Čini se da je Joško Antunović pogodio pravu nit. I Hrvatska i Crna Gora su za europske okvire male zemlje koje svoju šansu moraju tražiti ne u kvantitetu, već u kvalitetu, o čemu govori i naš ministar poljoprivrede. Sve konkurentske prednosti u oblasti poljoprivrede odnose se na kvalitet gotovog proizvoda. Mi ne možemo ići sa industrijskom proizvodnjom, masovnom proizvodnjom, velikom proizvodnjom. Mi se moramo fokusirati na niše, na male blokove, na male serije, ali i kvalitetnih proizvoda. Moje su očekivanja da poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori ne samo dostignu standarde kada u pitanju organska proizvodnja, nego da prevaziđemo te standarde i da kao zemlja budemo poznati po kvalitetu poljoprivrednih proizvoda. Ovdje dolazimo do jedne interesantne teme, zaštita proizvoda. Prvo što pada na pamet, vjerovatno je njeguški pršut koji je bio zaštićen u bivšoj Jugoslaviji, no sada treba raditi na obnovi licence u Crnoj Gori, kako bi ga kasnije zaštitili i u Europi. Idemo sada do Splita i Vlada Prančića, koji je sa svojim kooperantima zaštitio dalmatinski pršut. Iako svježe buteve nabavlja iz Austrije i Mađarske. Pa pitamo se kako je to onda dalmatinski pršut. Mi smo zaštitili način proizvodnje. Znači, mi radimo pršut kao što je rađen nazad 200 godina, samo nam nije, svinje nisu odgojene u Dalmaciji, jer u Dalmaciji jednostavno nema svinja za komercijalnu proizvodnju, jer proizvođači dalmatinskog pršuta su negdje na 250.000 komada. A da bi imali to, mogli bi cijelu Dalmaciju sijati sa hranom i ne bi nahranili toliki broj svinja koliko nam je potrebno za proizvodnju. Znači, mi smo osuđeni na uvoz iz bližeg okruženja. Gospodina Prančića smo odabrali zbog jedne posebne specifičnosti. Specifičan je zato što smo mi jedni uz vaše dolu Crnu Goru jedini dimimo taj svinjski but. Mi ga dimimo i na dimu nam stoji neki 45 dana po specifikaciji. I onda imamo negdje do godinu dana zrenje, poslije dimljenja. Kad se skinemo sa dimljenja, imamo zrenje još do godinu dana i onda ide na tržište. A recite mi kako je to dimljenje? Dimljenje radimo sa suhim drvetom, pretežno grabovina. I mora biti najmanje da je suho godinu dana sa blagim dimom i hladnim dimom. Da dim na izlazu u dimnicu ne smije biti preko 20 stupnjeva. Hladno dimljenje tako da ne bi došlo do užeglosti mesa.
Recite mi, kako se vama čini crnogorski pršut, njeguški recimo? Crnogorski pršut je malo predimljen i slaniji je dosta. Dosta je slan. I ja što sam probao na sajmu Novi Sad, bojim se da će morat poraditi na slanosti dosta i smanjiti količinu dima na proizvodu, jer Europa to neće dopustiti ako se bude išla tražiti bilo kakva zaštita. Vlado Prančić nije sam mogao zaštititi dalmatinski pršut, niti mu je to dozvoljeno. On je predsjednik klastera od oko 20 sličnih proizvođača. Za projekat zaštite pripremali su se punih 10 godina i nije im baš bilo jednostavno, a naše proizvođače savjetuje. Pa da pogledaju našu specifikaciju i da se probaju njom prilagoditi, tako će im biti najlakše i najjednostavnije doći do važnih podataka. Da se probaju prilagoditi njom. Jer je proizvod dosta sličan. Gospodin Prančić velikodušno nudi logističku pomoć našim mesnim industrijama. Iskustva Hrvatske nama su izuzetno dragocjena, o čemu govori i ministar Ivanović. Iskustva Hrvatske su nama jako, jako bitna iz prostog razloga što se najveći broj zemalja koji su sada članice Europske unije oslanjao na takozvani SAPARD program. Kako se mijenja agrarna politika Europske unije, tako se mijenjaju i programi podrške. Hrvatska je koristila IPARD program i ona je prva zemlja članica sada koja je radila po modelu novog programa koji se zove IPARD, a upravo je to model po kojem radi i Crna Gora. Zbog toga svako iskustvo Hrvatske je dragocjeno za nas, jer nije u redu poređivati Crnu Goru sa bilo kojom drugom zemljom koja je koristila instrumente iz SAPARD-a, jer niti je politika tada bila ista, niti su mjere podrške bile iste. Tako da ako bi se samo zadržali na činjenici da uzmemo na primjer Poljsku, pa kažem Poljska je jako dobro iskoristila pojedina sredstva iz SAPARD programa, ta sredstva i ti instrumenti nisu dostupni Crnoj Gori kroz IPARD program. Dakle, logično je da se mi upoređujemo sa Hrvatskom jer ona bila nekako kao ledolomac. Prva je koristila sredstva iz ovog programa i zbog toga su nam iskustva Hrvatske jako bitna. Stoga naši poljoprivrednici, ali i administracija moraju što više raditi na korišćenju predpristupnih fondova koji i služe da proizvođače, ali i ukupnu poljoprivredu, što bolje pripreme za europsko tržište i konkurenciju. Vinogradar Fran Miloš sa Pelješca ima 100.000 loza i u europskim okvirima sebe smatra malim, ali se bori kvalitetom. Evo kako vidi sebe u Europi. Dobili smo puno. Prva stvar, jednostavnije nam je pristup tržištu. Mi sad ne moramo tražiti izvozne dozvole za izvoz. Mi imamo, čak radimo i taj enogastronomski turizam. Znači imamo puno gostiju koji dolaze u vinariju i puno gostiju kojima se ne nosi boca ili 2 boce vina u paketu, u avionu, ne znam čemu drugomu. Ljudi to platu na licu mjesta karticom, paket vina, par boca vina, shippingom se to jednostavno do bilo kojeg grada u Europi dostavi. Sve je i jeftiniji taj prevoz, jednostavniji, a i komunikacija sa tržištem je, sa tim velikim tržištem, puno bogatija. I tako da imamo pozitivna, jako pozitivna iskustva. Ma ne samo to, otvoreni su fondovi Europske unije, recimo. Mi smo već prošlu godinu za opremanje vinarije sa ovim potporama, povratnim sredstvima od Europske unije. Znači, postoji ta mjera ili sektor ili vina, projekti, programi koji su već na relaciji 2014-2020, gdje postoje raznorazne potpore. Od podizanja nasada, opremanja vinarije, izgradnje vinarije čak do 50%, a čak u nekom ruralnom razvoju i više. Čak do 90% za neka područja, kao što smo mi. Fran Miloš je odlično iskoristio fondove, bio je spreman. Međutim, agronom Zoran Glavinić iz Neretvanskog kantona siguran je da Hrvatska nije spremno dočekala europske fondove, te da je mogla učiniti mnogo više. Unija nas potiče iz raznih fondova, samo što smo mi nekako nespremni, imamo slabo odziv, slabo se organiziramo da povučemo te novce koji nam stoje na raspolaganju. Naš fond, nismo ni fond Unije za zemlje u ulasku, nismo ni polovično iskoristili, umjesto da ga iskoristimo maksimalno i da tražimo još dodatno sredstava da bi unaprijedili našu poljoprivredu. Da, dakle, vi ste u pristupnim tim stvarima? Tu smo malo zakazali. U svakom slučaju je. To treba maksimalno iskoristiti. Poljska je primjer cijeloj Uniji kako trebaju sve zemlje pristupnice se ponašati. Znači, treba se oformiti tim ljudi koji će odraditi kvalitetne projekte, koji će na vrijeme uočiti probleme i potrebe gdje je najviše potrebno uložiti za sam razvoj, pogotovo u poljoprivredi. Ako dođete spremni do pristupa Uniji, u tom trenutku
imate znači jasan plan, imate jasnu strategiju razvoja i sa samom kvalitetnom strategijom razvoja imate sva mjesta definirana gdje su vam neophodna financijska sredstva i u tom slučaju Unija daje novce za projekte. Hrvatska je 10 godina ispred nas, prošla je put koji nas tek čeka. A gdje se mi danas nalazimo? U ovoj fazi u kojoj se nalazi Crna Gora mi imamo pravo da povlačimo određena sredstva koja su na raspolaganju Crnoj Gori. Jedan dio tih sredstava odnosi se na IPA fondove, drugi dio na korištenje sredstava IPARD-a i treći dio tek treba da dogovorimo, odnosi se na ruralni razvoj. Kada su u pitanju sredstva iz IPA fondova, do današnjeg dana mi smo povukli sva sredstva. Dakle, sve što je bilo Crnoj Gori na raspolaganju od 2009. godine do 2015. godine povučeno od strane Ministarstva poljoprivrede. Tim sredstvima pojačane su laboratorije, nabavljena je oprema, urađeni su zakoni, pravilnici, postavljene su neke nove strukture tipa savjetodavna služba i tako dalje i gro sredstava je utrošen za takvu namjenu. Kada su u pitanju IPARD fondovi, počeli smo da povlačimo sredstva. Za sada smo obezbedili 10 miliona eura za sredstva koja se koriste kroz program IPARD-like. IPARD-like znači nešto slično IPARD-u kao ulaznica u korištenje IPARD sredstava. Pored ovih 10 miliona eura, obezbedili smo 39 miliona eura koji se nalaze u IPARD programu. Upotreba ovih sredstava kreće od 2016. godine i završava se sa 2020. godinom. Kada je u pitanju treći stup ili ruralni razvoj, to tek treba da ispregovaramo sa Europskom unijom jer je namjena tih sredstava poboljšanje kvaliteta života stanovništva u ruralnim područjima kroz izgradnju puteva ili modernizaciju puteva, razvoj seoske infrastrukture uključujući vodovode, ugradnju interneta kako bi mladi ljudi počeli da se vraćaju u selu i tako dalje. Dakle, sve ono što je vezano za kvalitet života u ruralnim područjima, to potpada pod ta sredstva. Ono što sam primijetio kao jako interesantno u Hrvatskoj, a čega kod nas još uvijek nema, jesu lagovi ili lokalne akcijske grupe. To su opštinska udruženja koja poljoprivrednicima daju logističku pomoć da jednostavnije dođu do IPARD fondova, ali i da u kriznim momentima lakše prodaju svoje proizvode. Pa biti član LAG-a ima više prednosti, samim time što sudjelujete u izradi te strategije i što kažete ovo je nama važno, ovo su naši prioriteti, a potom i LAG-ovi kad ste član nude vam edukacije, jačaju vaše kapacitete, idete na studijska putovanja, vidjeti primjere dobre prakse negdje van i višestruke su benefiti biti član jednog LAG-a. Europa je osnivanjem LAG-ova vidjela, to je u početku počela kao jedna inicijativa, međutim vidjeli su taj pristup odozdo prema gore da ima velike, odnosno konkretne rezultate. Evo, prošle godine smo mi povezali sve LAG-ove u Hrvatskoj kada je nama nastao problem sa mandarinom i kontaktirali ih, te smo u konačnici skoro u 2 tjedna prodali 300 tona mandarina naših proizvođača koji su bili zaista u problemu, nije bilo tržišta, a mi kao lokalna akcijska grupa Neretva smo zvali druge LAG-ove i pitali mogu li nam pomoći za naše proizvođače. To je bila prošle godine mandarina, to je sutra možda lički krumpir. Dakle, to je jedno povezivanje kratkih lanaca prodaje i jedno udruživanje, umrežavanje je ono što vi imate da je zaista vrijedno kada ste i član LAG-a i uopće kada imate LAG na vašem području. U Europi ima tisuće i tisuće LAG-ova, tako da smo mi dio europskog udruženja. Tako da danas, sutra, bilo koji problem, prilika i partnerstvo, vi uvijek možete kontaktirati drugi LAG. Dakle, lokalne akcijske grupe čine se kao jako dobra ideja i da je u Crnoj Gori pravo vrijeme za to. Jer kao što ste vidjeli, bez dobre saradnje na lokalnom nivou nema napretka. Za sami kraj emisije pitat ćemo našeg ministra kako u perspektivi vidi crnogorsku poljoprivredu u Europi. Mi smo ove godine uspjeli da preko 500 poljoprivrednih proizvođača pošaljemo van granica Crne Gore, upravo sa namjerom da bi bolje razumjeli konkurenciju u EU, da bi bolje razumjeli kako izgleda to veliko tržište, ali da bi se neki od njih i uvjerili da to što rade zaista dobro i da imaju kvalitetne proizvode. Poljoprivredni proizvođači su u suštini jako bistri ljudi i treba ih malo pogurati u smislu dodatnih informacija, u smislu toga da uče očima. A nakon toga oni jako dobro znaju šta treba raditi. Zbog toga ja budućnost poljoprivredne proizvodnje vidim samo u organskoj proizvodnji, prirodnoj proizvodnji, ono što se zove bio, natural. Ne moramo mi samo slijediti pravila organske proizvodnje. Možemo i pojačati kriterijume u Crnoj Gori i biti prepoznati kao država. Jedan primjer.
Kada bilo gdje u svijetu kažete Novi Zeland, prvi sinonim za Novi Zeland je kvalitet poljoprivrednih proizvoda. To je model koji pokušavamo da razvijemo ovdje u Crnoj Gori. Kada izgovorite da neki proizvod dolazi iz Crne Gore, da to bude sinonim za kvalitet i da potrošači širom Evropske unije znaju da je taj proizvod jako kvalitetan. Da je nastao na prirodan način i da ono najbolje što se može stvoriti na prostoru Europe u ovom momentu dolazi sa prostora Crne Gore. To je naš dugoročan cilj. I na kraju vjerujemo da je ova reportaža ispunila svoj zadatak, da na konkretnim primjerima pokaže šta znači ulazak u Evropsku uniju, čemu služe predpristupni evropski fondovi, kako ih što bolje iskoristiti i kvalitetnije se pripremiti za otvoreno i zahtjevno tržište od 500 miliona ljudi. Za malu Crnu Goru to je veliki zadatak i izazov, ali čini se i još veća šansa.